Шашум мисоланда 1 килограмм шоколаду мо нархаш $50 гусоз. Мо ино барои кор кардан 1 килограмм мо 1000 грамм биданаша медонам. 1000 грамм мо $50 бас. Мана $50 бас. ҳаминҷода математика нета хоида нағза мо ҳай дар тарафа нолбоғ сурка мепатоем. 3 мешавад гӯя дагари айнҷа холоса 100 грамм мо тенша мемонад $5 ба. Мана ана акнун мо 600 грамм ёфтагӣ ҳисоби ки ду тарафа 6 ба зарб мезанем да. Ила бам 6 ба зарб мезанем, ила бам 6 ба зарб мезанем. 6 ба зарб занем 600 грамм. Стрелка 5 кара 6 $30 багиш мебурад. Айн холоса 600 грамм $30 гусоз беҷавоб. ҳафтум мисола монда. Ина бинед шакли нумаша 8 гусоз, демак инҷо 8 менависам. Ана акн инҷа ёфтанда кор ба саломат савол. Ана ин шарту мисола хонад гусоз ки стрелка кадом тарафа ришон тия дагари ҳавай тараф 2 марта калон. Тарафи ришон надодаги тарафаш айла ба худаш 2 марта майда, яъни ярмага тең гусоз. ҳозир мо стрелка ила ба ришон додаги тарафи стрелка, демак агар инҷа 8 бошад, инҷа 2 баробар бошад 16 дия. Стрелка ила ба ришон досоз, инҷа 16 бошад, инҷа 2 баробар бошад 32 дия. Ила ришон досоз бошад, мабодо инҷа 32 бошад, ҷои аломати савола мо 64 дия гуфтан накорин. Тагин ҷавоб е ҷавоб.